Manalangin tamo. O Ginoo, biriyan mo king ing anak mong bugtong, dalana ni ing pamayla sampun kamatayan king krus, banakabus ni ing meto ketawan. Ipanalangin me, kaming may kabalo kaniting misteryo ketiking yato, pangaintuliran mi ing grasya na ning magligtas na king banwa. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamabasang ibating sulat ng San Pablo, King Kapulungan Karing Filipos. Makitulad kayo sana, panandam kang Kristo Jesus. Bistaman at suya kaya ing panga Diyos, makanyan man ena inang kaminan, ing panga pantena king Diyos. Bagkus, linubas na ing sarili na king sablang kamalan at kinwana ing aske ning metong aalipan. At mekiwangi siya karing tao king sablang bage. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabaya may git karing sabla at meging mapamintuya ang gaking tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan king metong akrus. Dapot ing Diyos naman pinukne king matas amatas at dininaning lagyu amimigit karing sablang lagyu. Banketa king lagyu ng Jesus sukat lang siklawod ding sablang tud ding karing banwa. At ding keti king labwad, at ding king lalam ning labwad, at ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, ya king Ginoo, king ikaligaya ning Diyos igpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing pakibata po king dalit, eyula kakalingwan, dingde pataning Ginoo. Ulitan tayo po. Eyula kakalingwan, dingde pataning Ginoo. Pansingan mo, o balen ko, ing tuturo ko. Itingid mo ring panamdam mo karing amanong sasabyan ko. Ibuklat ke ing asbuk ko, king pamanalimhaga, at ilantad ko ring katutuan amilihim king milabas. Eyula kakalingwan, dingde pataning Ginoo. Inyang pamatena nala, kanitala na naman may bisang lumapit kaya. May magbalik lalog at saka lasinisi. Aga nakara ing Diyos ya ing kutara. Ing Diyos akakatas-katasan, ya ing talapagligtas da. Eyula kakalingwan, dingde pataning Ginoo. Dapot, ingamanong gingkas da, pawa mong pamagkunwari. Miglingad la kaya karing labira. Uling din pusura, elatune para kaya. Ela mo ring meging tapat, king kasunduan na. Eyula kakalingwan, dingde pataning Ginoo. Makanyan man, ing Diyos abinang mapaglunos, pe patawaran ampon kinabos na la. Maralas ng pinigil itang muana, inyang mayana sanang panusigan ingkas buna. Eyula kakalingwan, dingde pataning Ginoo. Talakad tapo ban parangalan ning mayap abalita.
Itamongan po sa sambanda ka, O Kristo, at layong kupurian. Ulining malmong krus, inatbus me inyato. Ingino manatiliyagay kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka, O Kristo. I Jesus nga nakang Nicodemo, alapang miras karin banwa, nung emo itang tini pangibat banwa, at itiya pininganak ning tao, aat banwa. Nung makanano neng tinas Moises, itang ubingan at ang suking meto nga asta, karin king disyerto, makanyanyang sukat itas, inganak ning tao. Banketa ing ninumang maniwala kaya, magkamit yang biye alanganga. Ing Diyos tutuneng kaluguran ing yato, ang gaking binyene ing kabubugtungan ng anak, banketa ninuman ing maniwala kaya, eya mipahamak nunemi kabiyeyang alananga. Ampating Diyos tinubod ne ing anak nakitiking yato, e para ukumane ing yato, nune para iligtas ne king kapamilatana ning anak. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayo kang sablan. Maya pabengi po amo. Baliyo po nung sampulungan tayo po ing kay katamong kasalpantayanan. Nung sampulungan tayo ing kay katang kasalpantayanan at makanyan mo naman, nung isummarize tayo po ing banal a kasulatan. Manibat king matwang tipan, king lumang tipan, ang gana king bayong tipan, from Old to New Testament. Ing ebanghelyo tamo po ngeni, iya ing kayang summary. Nung sampulungan tayo iti, ing mipas sa ebanghelyo ngeni, iya ing kayang peka summary. Nga naniti, uli ning maragol ng lugod ning Diyos, keti sulip, keti yato, pigkalubne, binyening kabubugto nga ng anak, ban kanita ninuman kanuing maniwala kaya, eya mate, nune merina niyang alananggang biye. Nga na. That's the summary of the whole scripture. That's the summary of our faith. Pero nung pakatingiran tamo po, nung peka lawan tayong mas malalam iti, ne po, nung simen tayo iti, lalo na, nung basan tayo po, in English translation na niti, nga na po, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Pero eya mo may pupus ka rin ita. Atin niya pong katuglong. Nga na niting kasunod na, for God did not send His Son into the world to condemn the world, nga na, but that the world might be saved through Him. Dimdam tayo ing may gamit ay amano, king amanong English, might be saved, nga na po niti. Iting amano, eya po conclusive, ne po, might be saved, nga na, eya automatic, o timburi ng sabyan nita. Iti mga baldugan niya mo, na ing kaligtasan pigkalub na ning Diyos, ketiking yato, kay katamong tao,
Salvation is given to everyone, to all of us, but it is not automatic. Bakit? Uling at the end, ing tao, iya pa rin ing mamili. King katatawlian, itamu at itamu pa rin po ing mamili. It is a responsible choice. Halimbawa po, ing lugod ning pengari king anak na, ikayong indu, asisimbangene, ikayong ima, ing lugod ning ima king kayang anak, ing ima, ang yang kaluguranan ing kaluguran ing anak na, naburing sabyan nita na ing anak na, agyo nang ibalik ing lugod na papakit na kaya ning pengari na, it's not automatic. Eya po automatic ito, eya agad-agad ito, eya instant ito. Liguran me, anak me, pepakit mo, peparamdam mo, ing pakamal mo kayo, makanyan mo naman ing ibalik na keka, aliyata. Mekad king pengari, automatic ya po, ing lugod na king anak na. Pero ing anak, lugod king pengari na, eta mo yata sigurado kanita. Nakupin ke kayo, it is not automatic, but it is a matter of responsible choice. Atin ko pong kakaluguran, pabulan niya po kanyang mag-maintenance. Kapilan pa mo po, alos mag-atlo ng Domingo, nung eko magkamali kanyan, inyang melilyuya, mitalakad. Maliswas na la, karela, inya, pepa doktor dane, dahil dane, king hospital. Balada po ma-confine ne, Inyang atsune king hospital, ibipide pa mo, ing linwal king BP, ing resulta, 160/100. Diretsang mag-maintenance, ining kakaluguran ko. Kinabukasan, ma-general check-up ya, ma-blood chem ya. Ing linwal resulta, oy tapu, magna cum laude ya. Mga atas langan. Cholesterol na 650. Alayang dating sugar, mika sugar ya, 130. Anak ya pa mo halos late 40s siya pa, 47, 48, makanya niya pa edad. Ngayon mag-maintenance siya. Kapilan pa mo kapag kwentuhan kaya. May pagkwento kami, may sabi kami, Among, pwede na ako po kanyan, king bawal apamangan. Bakit naman? Nga ako, wari sabi na ning doktor mo, nga ako. Kay ba't na ning pabulan? I-test ng pasibayo, matest kang pasibayo, ban kanita, baluta mo nung migbabaw, wali. Alihamong, kasi nga na, paneing ka na akong BP, 130/90, 130/80. Naburing sabyan nita, nga ako kaya, na mag-normal na, ing presyon mo, okay na ka, nga ako. Pero iya po, ing pilit ng pipilinan, pwede na po kanong mangan, king bawal apamangan. It's a matter of choice, responsible choice. Pag anaka po, naburing sabyan dit tananan meng mayap, ing meto nga tao, ibalik na yung kayapan, adepat mo. Ali, automatic ito. At na po buring sabyan na pigmalasakitan me, ing meto nga tao, pigmasabalan me, ing meto nga tao, o sinopan me, ing meto nga tao. Kay ba't makanita mo rin yung expect mong ibalik na keka? Makanita mo rin yung gawa na keka? Ali, automatic yan. Ganaganang luluguran mo, luguran da ka mo naman, ali po, It is still a matter of responsible choice. King katataulian kasi, ing tao pa rin iyang mamili. King katataulian kasi, itamo pa rin po ing mamili. At ay napupuring sabihan ng hapong Ginoo, liguran at luluguran na katamo, luguran at luguran taya mo naman. Karing apulo katao, iting karelang gawan, totoo? Naburing sabi ng Diyos, papakit na, pagkalug na, ing grasya ng lugod, na kaya katamo paramdam na pawagana, makanyan mo naman, ing ibalik tamo, kaya aliyata. Atin ko pong kilala, retired government employee, arudeng aliwa kanya isipan dahila. Ko pumigagana ka, ko naman sabihan lagi yun. Retired government employee, ay ning kakilala ko. Inyang masikan niya pa po, at masanting niya pa obra king gobyerno, so paano ring kapatid na, makanya naman hating kapatid,
Nung nanong atin ka naman, makanyan tamo, karing mi kakapatad na po. Lalong-lalo na nung ninong makayabot, yang mabot, makanyan tamo eh. Inyang masikan niya pa po, magobray paging gobyerno, na po, masanding niya pa obra, susopano rin kapatad na. Retirado na. Mi paintagon rugo, may sakit ya, ining kakilala ko. May hospital ya, may opera ya. Unang mi paragol rugo, ing gastos na, king pa nga hospital na, king pa nga opera na. Sino pandaneman po, ring kaputol na, basi, king kwento na kanako. Kaso, ikit kepong may lulam alupa, ining kakilala ko, inang ikwento na ing metong akapatad na kanako, nga na, among, impong metong kong kapatad, nga na, sino pa nakupin po, pe para man ako pong pera, uling alang-ala ko, demot mo yung atsuka na ako, pero balo yung po hanggang pe paramya, bandang tauling kaputol ko, megtubuya pa. Nga na po, yan ako man po mimimwa, amo nga na, magtampo ko mo po, king kaputol ko. Siguro yung expect na, uling sinopan tipta na naneng mayap, ya mo naman yung datanging aldo, datanging panahon, pamikatagon, yung mga ilangan, makanta mo naman yung kayang gawan. No, it's not automatic. It is still a matter of responsible choice. Na po, pag naka po, king balang metong kaya katamo, potang ginawa kang mayap at iti binalik da keka, okay. Potang migmalasakit ka king metong nga tao at pigmalasakitan da ka mo naman ding tao. Potang liguran mo ring tao at iti mo naman ing binalik da keka. Pagana ka, eyu kakalingwan itang mayap agewa da keka. Pero, o ining kadwa, potang ginawa kang mayap at eda kadip tananan mayap pabalik keka, nung pigmasabalan mo la, pero ila migmasabal keka, nung liguran mo la, o migmalasakit ka karela, pero eda binalik iti keka, paboren mo na ita. Eka maglulam alupa. Continue doing good and continue loving. Why? Because that is you. Ika ita. And that's how God loves you. Ang yang dapat tamong gawang mayap, ang yang etamo dapat gawang o bakit pa magmalasakit o masabal ka rin aliwa at makanyan mo naman kay ngapong ginon ang kai etamo balik suklyan ing lugod na kay katamo ing Diyos ibalik at ibalik na ing lugod na kay katamo na eyamanaya king tao. Well, at the end, nakupin kay kayo, it's a matter of responsible choice. Talaga't kawangan po. Ingib pa, tinubod na yung anak na ketiking yato, para ukumane ing mapilo kayato. Nune para iligtas na king kapamilataning anak. Manaligta mo king magligtas ng lugod, ning Diyos, karing balang kaytuanan, ngayongan pong maniga po, ibaming malugod, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mamuntukan, ning banal akapulungan, lalo na Francisco apapatamo, at Florentino au bispo tamo, at ding sablang pari, diakono, ampon religyoso, bantay randa katamo, king dalaning kabanalan, ampon kasuywan, manalangin tamo king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing makiyupaya karing tao, ding mamuntukan ning gobyerno, ban igalang ampon pagmasabalanda, ing katimawan mi pasyag, king kasalpantayanan Kristiyano, manalangin tamo king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang Kristiyano, ban akit de ing krus ning Ginoo, antimong tanda ning pamaylasa,
kamatayan, ampon pangasubli ng mebye, at alimo, meto nga tandang alang kabaldugan. Manalangin tamo king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Para ka rin kapatad tamong pakakalulu, ding masakit, ding alang obra, ding alang pi bale-bale. Panamdaman de sana ing lugod ng Jesus, ami pako king krus, kapamila taning kasuywan tamo karela, manalangin tamo king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang niyawa king sakit, adaralaning COVID-19. Kumaya plasanang malalagwa, king pamanangal at pamanyal pantayara, kang Kristo, amitas king dutong ning krus. Manalangin tamo king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang meyangobye, lalo na ring mete, pauli na ning pandemya. Banking kapamila taning misteryo, Paskal ning Ginoo, mirinan lang alangangang kapainawan, manalangin tamo king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayatunan. Para king kapasalamatan, daring apostolado ng panalangin, ding Biblia Rasal, ing pamilya ng Sardas at Luz Medina, Edwin Calma, Early Calma, Christine Joyce Manyo, Maricar Cabral, Camila Canlas, Justin Paulo Gomez, pamilya ng Roland at Mary Paule, Joyce J. at Jaime Doria, Ding Caballas at Ding Ramonedas, pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Mary Lane Robledo, Dennis at Feli Doria, pamilya ng Cooper at Rachel Paule, Joan at Larry, pamilya ng Shirley at June Salangsang, pamilya ng Mikey Salazar. At para king anibersaryo ng Kebaytan dari, Senay Detalyo rin, Dali at Jeff Pare, Ian Jeremy Batak at Jerry Makaraeg. At para king special intenciones dari, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Ding Familia Paldeng, Letizia Ramos, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, Rufina Bondok, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Onin Doria, Raquel Cruz, Maria Vanessa Dizon, pamilya ng Eli at Lawrence Simbulan, Ofelia Reyes, pamilya ng Atoy at Mina Bustos, John Paul Batuco at Yona Lacsondi. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Teresita Tongyo, Louis Dueñas, Honorio Pangan Senior, Robert Malang, Melissa Villanueva, June Ubare, pamilya ng Embel at Arlene Saturnina Magpayo, Albert Gintu, Maricel Reyes, at ding sablang kapatad tang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ning Banalay Espiritu king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara at di Franz Adriana Joan Vinuya, Felino Pangilinan Jr. at ding familia Pangilinan. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong meyango na bye, lalong-lalo na di Reverendo Padre Michael Laguardia, Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Elizabeth Simon Bakisal, Josefina Santiago, Reynante Sibug, Gloria Arevalo, Leoncio Harligo Jr., Alfredo Julian Sr., Pining Crisostomo, Rodrigo Benitez, Antonio Mercado, Leonor Bognot, Romy Bognot, Nelson Garma, Luna at Arlene Piezas, Marcelita Robledo, Ligaya Lacson, Alvin Pineda, Asuncion Gonzalez, Manuela Diaz, Ryan Lacson, Rosario at Connie, Jose de los Santos Sr., Iluminada de los Santos, Oscar Ereze, Nenita Manalo, Domingo Manalo,
Arsenia Reyes, Merian Olegario, Purita de Guzman, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at deta ngalan ng makagana kapagarela, ipanalangin tala king Ginoo. Igpaming malugod, pakiramdaman mo kami. Ibabiryan mong Yesu Kristo ng anak mo, Matea, king kapamilatan ning dutong ning krus, at pepasublian meng mebye, king katlongaldo. Pakiramdaman mo, ing panalangin da, ringanak mong sasalpantaya, at lulugod kaya. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanin sa aning binuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan kayang lagyo, king kaya katayin kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, iting pamagdaon mi, king altar ning krus,
amila ko king kalapas tanganan ning mabilog ayato, linisa na kami sana, ibat karing sablaming kasalanan, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuma na tiliyake kayo, At keka antimurin. iyat nayo ring puso yo, Makayat nano king ginu. pasalamatan dahing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos, ampong Diyos amalugud ampong maganaka, ampat pekyabutan mo ing kaligtasan ning meto ketawan, king dutong ning krus, banketa nung no karin ibat ing kamatayan, karin mo naman misubli ing biye. At banketa itang migtagumpe king dutong, midaigya naman king dutong. King kapamilatan ng Kristong ginume. Kapamilatan na mo rin Kristo, ding kekaldan ding anghela tupaya ning banwa, pupurianda at sasambaning kamala ning kekang ligaya, pagparalampu mi keka, ing bustan mong milawukla, king karela, ting siwala mingening king kapakumbaban, upurianda ka at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanaloy, bay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, panparake kami, malayari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinuha na tinape, at pepa salamat yakeka. Piraso ne at binyene karingkaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayang ining misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma, Josefina, Elizabeth at Alvin. Tanggaban mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king di alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, akay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalanangga. Nginipun, ti mo nga nagnanginampun ning kay katamong malugod, agino, maus tamong inikeya karingamanong tiro na kay katamo. Igabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me,
Banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati keng mi kapos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manin ay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunailawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan po kay kayong ang sabla. Kapayapan kung keka. Niyo, ingay katamong malugod a Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaos king apuna ning kordero. Gino, matampang tanggap keka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginuming Jesucristo, ngening meses se kami king banal a bangketi, idala mula sana ring miligtas king kapamalataning dutong ning babye, biye mong krus, king pamagkamit king ligaya ning pangasubling mebye. Ang mababye, ampun magari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo sagli for some announcements. Our Rosary Vigil and other devotional prayers in honor of Santo Cristo del Perdón, Virgen de los Remedios, and Saint Joseph continue. For tomorrow, Saturday, our activities are as follows. 7 a.m. morning prayer, 7:30 first Saturday Mass, 8:30 to 12 noon, the vigil will continue, Lecom and Honorarias, 12 noon, midday prayer, 1 p.m. to 6 p.m., the EMDC and the ANF. 6:30 p.m., Holy Mass, Operers, Lecom, Honorarias, EMDC, ANF, Clusters 1A and 1B. The choir are the Saturday choir. At 7, Marian Serenata Concert, Mamuna Kepu will follow after the Holy Mass. Let us come together in paying homage to Santo Cristo del Perdón, Virgen de los Remedios, and Saint Joseph. Thank you. Si Claude Tapo para King Horatio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan ne. Adon ming eka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kay kami, at may kamatena karing dakal na tao. Adon ming eni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kay kami, ing makayulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, man mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan da ring memalen. Bendisyonan ming sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Mula pa po rin, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may hango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo,
Magsakdal kaming magkanlungo ko banal-banalan na Hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismik kaking kagulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili kayo, At keka antimurin. idukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ingibaring pakalulu, king kapamilataning lugod, ape pakamal king imaning anak na, bendisyonan ako sana, king kabulasan, king kayong kaisipan, ampon katawan. Amen. Yesu Kristo, ing nuana bunga ning sepupuna ning nuana indong Virhen Maria, igani nako sana, karing virtud at gawa na kayong lalong kalugod-lugod kaya. Amen. Ing banalay Espiritu, aking upaya na lilungani ing nuana Virhen Maria, pagkalaman na kayong tula ampon kapayapan, ban makapibiyebye kayo antimong metong muking kaisipan ampon puso, king familyana, ning banal a kapulungan. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banali Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.